kubor nakaslem jong unongsan Hima. Watlaki MLA ke HSPDP bat UDP kidang don hakalama jong ke Regional Democratic Alliance. Bantau ya ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance ni MDA kabalayalam da keseng NPP. Henry las ngautu bakine ki arteli ki seng kenla banjat no lakajong haki election MLA hau arhajar arpulai. Namar ka UDP menta kala temu bansai kertong ha Sohiong Constituency ban pha Iakhun persya ya MLA ke HSPDP ba menta uba samlen malngyang. Katkum ki khubor balai yolum layathu ba uni u Ophisar ka custom uba bat menta kum u superintendent uba S.Osborn Kharjana unsai chong that no nakane ka kam hakine ki banai ki bansawan. Nakabenta banyakun ya ki election MLA hau arhajar arpulai na Sohiong Constituency. Uba Osborn Kharjana udai snong try na maumaram uba dai ru ukun jung UMLA barem ka Sohiong Constituency ba net Shabong. Ki khubor ki bayajan ki athu bakino kersan jung uba Osborn kila penti kena ba ka UDP kala phaya chakman ya u kum ukertong hakani ka constituency. Bad ha ubanai leber kino kersan kensa rung dekhot pura ha ka UDP. Shushu kila athu bakane ka jing ngaus khem ka jongki banyakhun na ka UDP. Kadai hadian bakiladap ya kendu ya presiden bamenta uba medba lengdo bat uba Titos Khan uba dai presiden ke UDP East Khasi Hills District. Watla uba Osborn umpat ya kakam sorkar. Henry ula penti kena syakinong kersan ba unsa no ya kakam hakini ki khendet banai. Kumban syupen kan mau ka UDP bat HSPDP. Kila ya trailang banyakhun ya ki election MLA hau arhajar khatpra. Kabalawan ra yakini ki artli ki seng reulum banthau sorkar rengkat ka NPP, PDF, NCP, BJP bat ki wede ki MLA Shimen. Henry las ngautu bamenta ka UDP kan persang banjat no marway. Klem da don kamshu banjat trailang bat ki seng reulum hapok ka jela. Namar ka don jingkermen bakan thau sorkar marway haki election MLA hau arhajar arpolai.